lava whaatalo whaatu le nei tūla o lef miafi. Alo mai e se whaupoponga whaile nei o lau Samoa taulongolongo. E to mua atu e tatou tala. Wa tau no manuia nei le whainga malanga a inga whaatuatua i le atua Samoa o tasi i lau whanua o New Zealand e pei ona tua si ai mo Amerika. Sa whaafeilua i ina aloa ia i mai o tātou tangata anu ule malanga i se awa o le whailua inga. O se wainga le nei i le report. Watau no manuia nei le whainga malanga ale ainga whātuatua i le atua Samoa o tasi i lau whanua o New Zealand e pei ona tu e sea ai mo Amerika. Mo sa whawhelua e ina aloa ia mai o tātou tangata anu le malanga i se awa le whelua inga. O le whamoe sa awai umai ai e o lo au mau i New Zealand e kalai se tete. E aloa ia le whaatino ina o le awa o le whelua inga mo nisto le tātou malo le ainga fast o lo awai atu i le malanga e pei ona tu uai se tātou watunuu. O le fionga ministala au le mali atua le watia polata i vau Foster Smith, ta saunua e whawhetai le malo o New Zealand, a me se ai o le manatu i a vaenga e tali alo i a mai ai le whainga malanga. Tausanga o la unga i a Samoa. Tausa ili whainga malo. Se leo lava o te toe, o mai nei se i tātou sirwha i ai. O la whaiero leo o mātou whainga malanga. E fio mai o le fionga i te maitai pālimia. Tai tai foi leo le tātou aingo le whatu tua i le tua. Samoa tasi. Maru sui pālimia mar ka peneta. E fionga le fonga whetalai mar pālimene o Samoa. E nane le itu vai o le whamsinonga. E mai se le tāpua inga mau le fionga i leo mamalu o le malo. Sui o le fono sui tofia. Mamalu o le whainga malo o Samoa. O whai ei mātou nei e whai masui. O fionga i li ministar o kapeneta. Sui ministar whai lau tusio le. Vaenga whai. O mātou o mai ai se o tātou lau lua fisir whai. E pa ia ma le mamalu ma walunga o Samoa. O lo auto walala ma papa ao i le nei tafa o New Zealand. Ato e tatu le to'o ma tepa i le ata. E tātou wholaunga, na tātou wholauma iai le fio tausanga. O manatu Samoa e leo se savalinga whaingo fii. O savalinga nā sāsa o tōtua āmani o tātou matua. Tātou te sava vali ai e sa ili mā lō mo le atunu. O le savalinga na whau wao, whau pō. E le tō whā ma le whau tautanga o, le tō whā mau ma le tō whā sa ili. Ma le tō whā sa ili mā lō au tātou matua. Ai whawhetai le pua soifua e au le mana ma le malosi o malava. Pa tau no mai le nei vai tau. O lo o lango le lei mea umma i lana tau singa ma lana puinga mo tātou umma. O le autua le mātou whainga malanga. O le saunoanga le fionga le te tai o le malo, le fionga le te maitai pālimia lauli. O mai na o. I autou o i turi inga umma o le lalolani. O lo iai le tapo inga Samoa. Se
se mo moli a tātou whawhitai ma le whamalo ona o le tapo inga. Wa e ai manuia whaiva o le neino fo inga ma le sailinga o malo mo si o tātou watunu. E le whaititi ai suau manongi le whangu ma le whalawa i le kati. Sa pa i etu ai le mawhanawhana o tālusanga ma talutalonga ma ana pongi a o alo le tātou whainga malo i le nofo inga le nei e sa ili se whainga malo fau mo si o tātou watunu. E le whangalo a fia i si o na bao ona e au au le tawae i o na fulu. E nau le aila i vai tafi. Ae manu le Samoa i le nanga nuu ma lona atunu. E tātou nuu nei Kraistete. E momori atu le nganga whaaftaitele e le tātou whainga malo. Ona o la o tau sa ilinga malo mosi o tātou atunu. Ua mawai atu wasa e fia, tau sanga e fia, taime e fia, o tātou nofo walawala ai. Mo tātou nofo ese ai. Ai sea, o le tū lava lea ma le anga le tātou atunu. O le saili manuia a wā ainga, a wā nuu, a wā itu malo, a wā le malo, a Samoa atoa. O le mafua anga leo lo tautu ua o whanua, ma ainga, a e tau aitau malele le lalolangi atoa. Talu lo tau walofa atu, ia i mātou lo tari mau. E tū manu ai le tū longolongo, i la au tau tua mata palapala. I nei tau sanga i fia na tātou nofo walabalai. Le sosia ma te mau ainga. O whamanuianga ma le lasi o mea ese o lo o tau tua atuai mo si o tātou watunu. Sa ia ta ua fo i le tā ua o nei whaatasinga, o na ua lewa o na tāpuni o tātou whemalanga inga whawā mālo, ma le mawai o se awanoa, e wheloa ai ai mo tātou tangata o loo au mau i New Zealand, a o le itu ua ai New Zealand mo le tuataliu mai i Samoa nei. O loutou pa ia ma loutou mamalu le pa ia o Samoa ua e sunu i au tau wala whale i tutonu o tau ngafa, o tau tūtaulangi, mo tau tamalianga, ai mai si o tau whasino manga i tu tonu si o tātou atunu. Tofu le tangata malona pau, tofu le tangata malona whasino manga. Mai whapena le whale, te whau o tātou matua i te whau. Te whau ai ti o le tau ti anga wāle whale le ngā fulu o Samoa. E sa ili ai ana whainga malo nei mare lumana. O le nganga o le fionga le tamaitai pālemia, o le whale o Samoa, o le whale whautele. O le tātou ato e whewā ili ai. O le tātou ato e whawhisoa ai. O le tātou ato e amo whatasi. Ma whau whatasi le atunu e peo na tātou māsani mai ai. Whaleo polu o tō whinga e ono pule. Sa fotu la whai, sa le aula, whinau i alawea, matia i tu au palauri ma asiata. O le waa le nā awa le tātou nofo a pule, ono i ei pule. Whetalainga leo moenga, sunga lo pirofi, sunga tui sa mau, a inga le taima le waa o ponti. To whetalaina wa umana tofi i ai le tātou watunu. Te paia i ainga e fia, ainga tupu, ainga nofo, ainga papa, ma ainga te whaiwā. Ia ma ainga nei le ite ale malama o tātou maua iau mai o malo. O le whata o tonga le nā,
pa ia ma le mamalu o le tātou atunu. E le ai se poto, le ai se vave. Na te toe au talaina sā ia e tu mau. Ma e le ai po isesi e toe utu vai tofo iai. A wa le whawa e popo le nā na whawhau o tātou matua. Tātou te sāwa wadi ai e o le whawau. Ai le whangalo tau lumanga o le tautua o tātou matua mai lava i leo lua i pāle mi o lo tātou atunu. Sa whauwao whaupo ma le lato ngā luenga ma le maatongi na whai ina ia manuia Samoa. Mai lava i leo lua i pāle mi o tātou atunu o le whionga le tamainga i amata awha. Mai se le whionga i a tamasese le lofi. Mai se le tofa i a tupola efi. Whionga le aloli i a vaai. Te nane le totoli i a tofi lau. Te i o mai le sunga i a tu le epa. Te i o mai le whionga i le sao na whaapito. Lato na ua to tofi e le atua ma Samoa. E tau ave lo tātou atunu. Te nane foi le nofo a ao le tātou malo. Le vase lua wā maria toa tanu mawhiri le lua. E o ngai tamasese tupua tamasese me ole. Ia tainane le tuia ana. O lo sa whai nei nufo le au le malo. O le tātou talitonunga. E mai le langi tō whinga uma le atua mo Samoa. Mai le tu la fo ina si o tātou atunu. Ai ono le tātou sabalinga e le whaingofi. Ma e afure le i le tātou sababadia mai le lumana. Sa whawhetai le malo o New Zealand mo le lātou langolang sua mai iso o se vaenga me na o mi ai le fisosuani. Ai mai se o le hawhi ai o Samoa le koiutas fulmaleiva e pe ona mai tauina ai le tele o mea lofa whamatu ina mai. Mo leo la malo lo ina o Samoa. Tabtailo kitiona mo lau Samoa taulongolong. O le asona na fina a matadi ai le asosi kirikiti whaavao malo o Samoa le samilustanga kirikiti e tolu asu. Mota mai te sa alo e lalo o le sefulu 5 tausanga mai a onga tuma o tia le atunuu o se vainga le nei i le ripoti. O le asona na fina a matali ai e le asosi kirikiti whaavao malo o Samoa le samilustanga kirikiti e tolu aso mota mai te sa alo i lalo o le sefulu 5 tausanga mai a onga tuma o tia le atunuu. O le nei tauwanga mua o ngatuma oti na amatalia i le asona nafi aso se fulufitu i le malai kirikiti i tona i matu se ia o ina whamai aina i le aso atai au aso wharaile aso se fuluiva au kusu ma o le nei tauwanga e mona o a o ngatuma oti o lo au waiai e wha o ngatulanga lua tuma oti o lo tauwa i le nei taimilo sanga i au fiai le Vaiala Pit School Mount Sion Primary School, Manumalo Baptist School mai Vaisinganu ma le Peace Chapel Primary School i Vaimoso. O le autu o le nei kalame o le whaalawiloa ma le atina eina o taalonga kirikiti i a o ngatuma oti umai tatono o Samoa. O se langona fia fo i le asosi kirikiti e le ngata ina awa o ina whanau i le taalonga o le kirikiti. Ai mawhai foi o na fisosoani e whaafia i o la tau mawhauwhau. O lea fuafuanga o le una ia lea o le tuputupua e ma le atina e o le kirikiti whamamalo i Samoa. E ala i le tudisuri loa ina o whanau o lo o iaia nga waa mataleni ina ia whaawa wina ma avea o se si o mga ese mai nei lo leola awa wina i tutono potua onga. E fisosoani fo ilea i leola malo loina i le whamalo sino mga ioia i le tino ina i ala mawhauwhau o le whanau. E tale tono le asosi o le tuputupua e a matamai i le laiti o le mafua anga lea o lo la tauta malo ai. I le taalonga e pe ina whaatautai nei ta nusanga ina ia una ia ma whaalawilo ai nei taalonga i tupulanga laiti. I le ngata mo le atina ina o le kirikiti. Ai e mawhai on avea, ma ala whainga luenga mo ilaso e fia i le taalonga, ma olo o iaia nga wa e manui ai lumanai, tabtaile kitiona mo le Samoa talungulu. E wha awhe fitu se la wono se furu tala le ta ua whai, o mea whainga luenga ua fua ina i le to o manga mo e popua ngā tia, mo le awhio anga o tanga, mo le whaanga yo inga o ala topolo keti, le awhana nai se kone, ma se taso report.
O la mātou tautua tua vai, I maluaia mātou whiangainga. I le vaenga pol kalame le tuumanga mo e popua ngā tia. I se la whainga paanga ma le malo. O wa aia le tali fie no umafio anga filifilia sa racist tala mo nei polo keti. E pea na ripoti atu, e le misi lava se vai aso ma se wha amoe moe le tuumanga. Mo le mamalu lau tele le atu nuu. Le ngatai pol kalame mo le una ia le tau fiina le sawaina tina ma ta maitai. Ai mai se o whanau. A ore tufatufaina o mea lofa mo le whaatino ina polo keti. La fio anga o tanga sa tau au ina iei mo wao sa talo sangaina mo le lātou polo keti. E tusala na tau au whai. Ma le wha awhiwhi tu se lau I wasfa ma le ono tā la. Le nei polo keti sa saunua ia I se tasio sui o le a fio anga. Le au ngā tele mo tau le lea. Whaatino ai le lātou au onanga o le whamaina mo whamatango fieina o le a fio anga. Sa whaani a fo I o se leni o le amoa mai le polo keti. Lātou inatu se whaaputu ngā tupe le a fio anga. Wale manui o le a fio anga. Sasa unoa le a fionga I a sililiu lina jang. Ilana upu whaamalo si awi au manga. I a vele nei polo keti ma awala le lei e whaatino ai le au nanga. Le ngata o le whaamamaina o le a fio anga. A ia whao ngata tau se leni e maua mai ai. Mo le atina ino ainga e meisere tau singa o lātou ainga. I tina ma whanau. Le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le aso nafi na whaalawilu ai le anganga o le fia o le asosi o la pisi la fwa I Samoa nisi o a onga mawalulunga mai kolisi ese sama whai ona awai I se lātou pol kalame whaatauwanga e pei ona iai le kolisi o a vele. O se vainga le nei mo le report. O le aso nafi na whaalawilu ai le anganga o le fia e le asosi o la pisi la fwa I Samoa nisi o a onga mawalulunga mai kolisi ese sama whai ona awai I se lātou pol kalame whaatauwanga e pei ona iai le kolisi o a vele. O nei polo kalame whaatauwanga sa amataina mai I nei vai aso o mawai. Ma sa awai ai nisi o a onga tūlanga lua. Whaatasi ai ma nisi o kolisi I lo lātou naunau ta inga. I fia langolango ina nei awanoa mo le whaamamaina o Samoa. I le so ona lafua I o la pisi I ta whaala. Ai mai se ai ina ia te le se malamlama anga o whanau. E iai leo ngā o le tele o la pisi o lo lafua I tangata. E mawhai o na tue whaafowina ma ave o se o loa fau. E le asosi o lo nafa ma le tue whaafowina o nei la pisi. O se fia ngā tele fo I lea I whai a onga ma komiti o a onga ta itasi I nei polo kalame. O le a whai lea malu I tau mo a onga uma I tusonu o Samoa. Ma o se tūtā ua fo I atatalai ma whauwhau o le whanau. Ma whaalaua I tele ai le sila fia. I le puipuia o Samoa mai le so ona lafua I o la pisi. I ta whaala ma so se nofuanga. Ai olo iai lava awala e mautu ai le saunga le mu o ia vaenga. Ma le so ni mai o le asosi o lo nafa malapisi o Samoa. O le awa iai o nisi o a onga sa tauwa o se va inga maua e fo I lea. Sava ai le te tala o mawhauwhanga o le whanau I mea tutia ese sa mawhai o na whaasoa mai ma tuu whaatasia e le whausia ai. Le tele o awa le whaititi ai le la pisi la fuai. Ai mawhai ai o na tue whaafowina. O lo tu itu I lava le asosi o nafa malapisi la fuai. I le mamalu o le atunu ina ia langona le tāua o le whaaputu le lei o la pisi la fuai. O lo si la fia e mawhai o na tue maua mai se isi o loa fau. O le whamamai na foi o Samoa o se matawhai o I whai tele lea o le lau tele. Ai mai se foi o le tue tatalaina ai o whimalanga inga whawao malo. Ma le tue whaatumuli ai o le atunu I turisi a siasi mai I fafo. E tāua ai lo tātou ngalulu e whaatasi a wase Samoa la lei. Tabtale kisiona mo lau Samoa Taulogologo. Wala whai sina tātou malolonga pupu o na tue taliu mai lea mo ngana wha Britannia. We're going to have some short commercial break, then we'll be back.
You alright? Is there something happened? You wanna talk about it? Yes, if it's alright with you. What happened? I think I'm sick. I'm not feeling well. You want to go see a doctor or nurse? I think so. Okay, let's go. Okay. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your test done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to Talk it Test it. and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Tama, e iei se mea whale tonu laupili. Aia, o ke lea lea maka o pirin maa singangi. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki whanga aina lea lau mita. Whapewheng whanga mea? Tape umahutu paipa. Siaki lau mita o suawai. Ai a whai o ta avili pea. O lo na winga o lo iei ni liki. O liki maasani au fia ai. Fale le ta ua uleanga tane ma o lo alu pea le suawai. Mutu paipa e sina pe atape. Malaina paipa e papa e tutonu o whanua. A mae ona fale leia ia vaenga. O te tau ona tū le whai loilo le mita pe atape. E mawhai ona talasanga i le pūlenga. Mo le loilo inga o lau pili o le suawai. Pe a whai ua mae ona fale leia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky in every round. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Whatuatua Iletua Samoa Utasi Party has arrived in New Zealand and our citizens welcomed them with a hour ceremony. Here's more on this report. The Whatuatua Iletua Samoa Utasi Party has successfully arrived in New Zealand and our citizens welcomed them with a hour ceremony. This event was attended by all the Samoa citizens lives in Christchurch, New Zealand, and the invited guests who were participated to witness the event. The Honourable Minister Laudin Malitua Lewatia Palata Evalfosa Smith, in his keynote, thanked the New Zealand government and all the Samoa citizens who participated for their love and support to Samoa in every way because it has been a while since our borders were closed, but it's a great opportunity to meet our people in New Zealand before returning back to Samoa. As we are affected by COVID-19 and measles and some cyclones, the New Zealand government helped us by a lot of aids in different ways to support not only our country but also the Pacific countries. Taulogologo for TV2 News. The Samoa International Cricket Association yesterday started a 3-day cricket tournament for young players under the age of 15 from 4 private primary schools in the country. Here's more on this report. The Samoa International Cricket Association yesterday started a 3-day cricket tournament for young players under the age of 15 from 4 private primary schools in the country. This competition for private schools started yesterday, the 17th of August at the Tona Imato Cricket Field until Friday, 19th of August, and this competition is just for private schools involved in this tournament. There were 4 private primary schools competing in this tournament, included by Yalapit School, Mount Sian Primary School, Manumalo Papit School from Vaisingano, and Peace Chapel Primary School in Waimosu. The purpose of the program is to introduce and develop the cricket sport in all private schools in Samoa. The team enjoyed teaching the younger generations
to not only to learn cricket but to allow them to have fun, enjoy and participate. The initiative is to push the growth and development pathway of international cricket in Samoa by targeting young players at the grassroots level. This also contributes to living healthy lifestyle by exercising their bodies through cricket activities conducted in schools as well as these 3-day tournaments. The association believes that growth starts from an early age. This is the reason why they're hosting tournaments such as this one to promote the game to younger generations, not only for the growth of international cricket, but it can be a career path for those who are interested in pursuing the game as a full-time occupation in the future. Taulogologo for your TV2 News. A total cost of 4,796 tala of working equipment was handed over to the village of Tanga by Samoa Victim Support for running of its project. With more on this report. Our humble service protects the dignity of our covenant. The sets of equipment presented by Samoa Victim Support Group to the Aumanga of Tanga highlighted this commitment to serve. A proposal by the Aumanga of Tanga included 4 weed eaters and 2 chainsaws valued at 4,786. According to one of the village leaders and village representative of Tanga, the equipment will enable the untitled men to better serve our village through cleaning and maintaining the village. This service will also be extended to the neighboring villages, but at a cost. The village leaders will oversee the Aumanga's project. Income earned by the Aumanga from any cleanup work outside of Tanga will go towards the untitled men's bank account. The savings will be used to further improve the Aumanga's service to its community while serving the village council during its meetings. During the handover of the equipment, Samoa Victim Support Group President reminded the untitled men of Tanga to continue to do their hard work to generate income from their project to serve their community while supporting their wives and children. For your TV2 News. In other news, yesterday the Samoa Recycling and Waste Management Association announced their last school, which is Avele College, that has accepted their challenge to join the Greener Side of Things program for schools since last week. Here's more on this report. Yesterday, the Samoa Recycling and Waste Management Association was excited to announce their last school, which is Avele College, that has accepted their challenge to join the Greener Side of Things program for schools since last week. This challenge was for all schools in Samoa who wants to join to both primary schools and college that has taken action to ensure a plastic-free and clean Samoa by accepting the challenge to join the greener side of things. This challenge began last week with the theme Greener Side of Things, or Reduce, Reuse and Recycle. The importance of recycling and waste management as part of the learning curriculum for students is a big lesson for staff and students, for the wonderful efforts is ensuring a clean Samoa, but most importantly for allowing the future generation to learn different ways to manage their waste. The Samoa Recycling and Waste Management Association encouraged the community to show our support by dropping off our recyclables to the nearest schoolyard with all labels and caps removed. The Samoa Recycling and Waste Management Association thanked all attended school, also schools, committee and teachers for recognizing the importance of this awareness program for their students and also their village. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maulify ungale na lau Samoa Taulogologo ili neitula lefiafi. Palawina liangangal faftai ili pulenga al suavai mulang langoina lau Samoa Taulogologo. Manwia fasawsaw lefiafi to fasuifu. I am a customer. I am a customer.